طيب لو انت بقى المستوى بتاعك يجيب B2 هتوصف الصورة دي ازاي؟ لو انت في نيفو B2 وصفك للصورة هيبقى كالآتي: Cette photographie montre une rue menant à une magnifique porte historique en pierre dorée. De chaque côté de la voie pavée, plusieurs voitures sont garées devant des bâtiments. Au centre, la grande ouverture de l'arche encadre un paysage de campagne avec des collines et de grands cyprès. Le contraste est intéressant entre l'architecture ancienne du monument et les véhicules. طيب الترجمة بقى. Cette photographie هذه الصورة montre بتورينا يعني show une rue شارع menant à يؤدي إلى une magnifique عظيمة porte بوابة historique تاريخية en pierre dorée معمولة من الحجر اللي لونه على ذهبي كده. de chaque من كل كوتي جانب de la voie من الطريق pavé من الطريق اللي هو مرصوف بالحجارة plusieurs العديد voiture من السيارات sont garées تكون مركونة devant أمام des bâtiments المباني au centre في المنتصف la grande الكبيرة ouverture de l'arche اللي هي الفتحة بتاعة القوس encadre يعني بتبرز un paysage منظر de campagne الريف avec des collines مع زي تلة كده et deux grands cyprès واتنين كبار قلنا عليها شجرة السرو. Le contraste التضاد est intéressant يكون مثير للشغف entre ما بين l'architecture ancienne العمارة القديمة du monument بتاعة الآثار les véhicules والعربيات.